Mupresidente wa lihoro livhusile ANC Vho Cyril Ramaphosa vho dzhena ngomu bakoni ḽa ndau fhaḽa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal, vunḓu ḽine ḽa vha na vhatikedzi vha tshivhalo vha mukhaedu wavho Dokotela Vho Zwelini Mkhize. Mitangano ya guṱe ya Madavhi ya lihoro zwa zwino yo no ṱhaphudzwa, hune afho Madavhi a tou phesenthe dza fumalo o swikelela vha tshipiḓa tsha khonfarentse. Zwa zwino tsho salaho ndi uri u yiwe kha komiti ya khetho u ṱanganyisa madzina a vhuṋangwaho vhoṱhe na uri khoro dza mavunḓu dzi ḓivhadzwa uri ndi nnyi ane a khou bva phanḓa kha mavunḓu avho. President wa lihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa vha na thikhedzo kha mavunḓu maṱanu na mararu khathihi na kha vhaligi ya vhafumakadzi vha ANC hu tshi katelwa na kha vhaligi ya mashaka-nḓila, hu uri vunḓu ḽa KwaZulu-Natal na vhaligi ya vhaswa vha tshi khou tikedza Vho Mkhize. We've nominated Dr. Zwelini Mkhize for president. We nominated Comrade Paul Mashatile to be the deputy president. We nominated Comrade Stanley Matabata to be the national chair. Comrade Frigile Mbalula, who is a former SG and also a former president of the ANC, to be the secretary general. We nominated Comrade Nomvula Mukonyane to be the deputy secretary general, and also Comrade Pulema, who is a former teacher of the ANC Youth League, to be the treasurer general. Mudzulatshidulo wa ANC kha lushaka Vho Gwede Mantashe vha ri huṅwe u dzhena na vhathu vha songo teaho vhane vho khethwa nga u ḓivhea havho. We must desist from this issue of looking at a faction leader and give a faction leader fellow travelers. We must assess every candidate we're putting on the ballot paper and ensure that we're selecting what we think is the best. If we don't do that, the ANC is not going to perform. It will always be what branches put through. President wa lihoro la ANC Vho Cyril Ramaphosa vho ḓa nga u saleli nyana murahu nge vha kwamea nga tshikandala tsha bulasi yavho ya Phalaphala. Vho Gwede Mantashe vho sasaladza presidente dza kale Vho Thabo Mbeki, Vho Jacob Zuma na Vho Kgalema Motlanthe kha u sasaladza zwihulwane havho presidente Vho Ramaphosa. To me, all those people who are insulting the president are doing it for factional reasons in the lead up to the conference. They must desist doing that. They must confront him if they think there's an issue. Muṅwaleli general a tou farelaho Vho Paul Mashatile vha ri zwoṱhe zwi mugwalani malugana na khuvhangano guṱe ya lihoro. We think it's a good number to now proceed to conference because all we require is 70% of branches in good standing. Sitting at above 80%, I think is now good enough. Madavhi ya lihoro la ANC zwa zwino a ḓo fanela u dzhia tsheo ya lihoro ine tsheo iyo ya ḓo khurela nḓila zwivhuya zwine zwa ḓo ḓa nga murahu ha khetho zwine zwi sa khou fulufhedzisa musi vha tshi khou ralo u ḓilugisela khetho guṱe dza ṅwaha wa 2024.